Happy New Year mga biyahero. So today January 2, so first laag na to for the year. Natay bisitaon nga lugar balik no. Last September. So nag soft opening to sila. At that time then atong bisitaon balik kung unsa nay naa dito karon, cause I heard nga nindot na gyud daw dito sa lugar nga atong gituan sa una no. So ato sa bisitaon. And then before tumadto dito, nasa tayong mga side trips. So before that, I'd like to say Happy New Year to Tanan Biyahero and welcome to Biyaherong Choy. On the beat. Diri ba kay presko hangin, ng tubig, barato tanan. Tara, ikot na. Ay. Dagan. Takot. Teka, nangitay mong mama ni mo, maniyot na mo. Dali. Tago na. Still very good mo, untouched good siya ba? Yeah, see? So solo kaya na itong lugar for today. See? Ino kayo ang tubig. So we have Kisha, Kendra, and Kian. Nato ni mga biyahero. Go! Welcome to Biyaherong Choy! Yay! Ano sila atong crew, no? Behind the scenes, behind the scenes, oh. Oh. Mao niya musudan ron. Oh, budol. Oh. Budubs. Seafood si tanan kay ang baboy kay diha man na gibuhi. Seafood gyapon. Right. Oh, mga biyahero. Indot yung tubig no. Nami kilang-langoy. Ato sa enjoy ang view ha. Mga biyahero, we're here sa atong second stop sa atong side trip. So we're here at the Laurel Hills. Okay. So actually this is not a resort, this is a private property sa relative. So invited ka to come anytime. So karon na natay gimo ni niya for tourist attraction. So daghan kayo og nagwander unsa ni manghunong, then they're thinking it's a resort pero dili siya resort. So ato i-check ang lugar. Tara. Tara. Di pa ka mulakaw. Pero nakatawal ako na interesting part kayo dere sa kaninya no. True to life jud kayo straight.
Gitinoon. So mo ni siya mga bihero ang outside sa wall sa Laurel Hill. So ilag yung gipapaintingan para nindot ang perimeter wall. So di ba? Nice. Home sweet home of the Laurel. So karon mosulod ta kay apil mo dami sa yan. Alright. Let's get inside the Laurel Hills. Woohoo! Yeah, yeah, yeah. Okay mga Piero, natakaroon diri sa babaw sa Laurel Hills, no? So, so makita ni mo green kaya siya. Tanan. So, na mga mangga, na mga lubi. Then, the best part diri, mura kag nakapanag-iya sa tibuok yuta, no? Then, napag-view dito sa dagat, no? No? So imagine waking up every single morning enjoying this kind of view. Diba? Nice kayo. Pagkayahay sa life diri. Oh. Transition pa imo ah. Oh, naata karon diri guys sa ato ang family chapel diri sa Laurel Hills, no? So, dagkot sa ta sa itong mga loved ones, especially para sa mong lolo ang mag-birthday this coming January 5. Og niya na ta mga bihero, we're here right now sa Buswang Lake House Resto Bar. So we're back after 4 months no sa ilahang soft opening, and right now they're having a gig, full house as expected. Okay, almost every night sila full house. Let's check it out. So tara. Pero no, kita mo nga so talaga dito dako ng lugar before pag September open dito ra gyud ang part sa front. So karon extend sila panugri kaya mo tay kana picture taking day mo na sa tourist spot. Buswang Lake House. So pag September nag-soft opening sila, so karon full blast na gyud. Kita nimo nga dako na capacity ang Buswang Lake House Resto Bar. So karon na slay gigs, na slay more food choices, lami kayo. The place became more romantic, nindot na kay ambiance. Labi na karon nga gabi because the first time we came here, buntag to siya. So lahi po to siya klase nga view imo makuha when you come here during morning or afternoon. Then lahi na pud ang imong ambiance na makuha if gabi ka mo ani. So you gotta try both yun para nindot ang yung experience ni if money mo sa Buswang. Dapat gutom sad mo kay lami kay kaon diri. Lami kayo pochero. So, how do you find the burger? Sa Buswang Lake House. Ano yung ilang lamihan ka burger with
Yes. Wow! So, Balik-balik. balik-balik kita sa Buswang ha. Thank you! We're here right now with Jerson, one of the managers here sa Buswang Lake House Resto Bar. Sir, kumusta ang atuang event for tonight, sir? So far, nakatawa and if kailangan mo rin, medyo sayo mo ka rin para na space nga ma visit Buswang. So kanis lang daw amo niya kung mga parents ko, kung mama, kung papa. So they have been here several times sa Buswang. So regarding po sa mga kuan, sa services, sa pagkaon, sa lugar, super sarap. Yummy na. Beer, buglag, So karon naabot sila yung ano, stand-up comedy. There is a Buswang live. So maminaw ta. Tawa ta, maglingaw-lingaw ta. Naninigas ang aking lahat ng ligaya. Iyong hangin. We're here right now with Miss Grazel Banate, the owner of Buswang Lake House Resto Bar. Ma'am, please invite all our viajeros to come over. Yeah, we're inviting the heroes to be here in our restaurant, Buswang Lake House Restaurant. Come visit our place. Viajero, we are here right now with Ryan Banate, the man behind the man behind Buswang Lake House Resto Bar. Sir Ryan, sir, please invite all our viajeros. Ari-ari mo sa Buswang Lake House. Libre diri ang pulutan. Basta makabot ako sa kids. Without, please come and drop by if you're near the area, Asturias, Tuburan, Balamban, Bago, kanang area na ato diri, lingaw-lingaw ang tanan, Buswang Lake House Resto Bar. The man right here, Ryan Banate. Peace out mga bihero. Thank you. So mga biyahero, it's a wrap here tonight at Buswang Lake House Resto Bar. So sa atong wala pa kani, please drop by. The Resto Bar is located here at Bago, Asturias. Boundaries Asturias and Tuburan. So left, right turn lang mo. 1 kilometer from inyong pag-right turn, naana yun ang Buswang Lake. So makita na ninyo ang Resto Bar. So ay kalimot, and before mo end sa to ang vlog for tonight, please don't forget to like and subscribe Viajerong Choy at ang page for more travel vlogs and food vlogs, lingaw-lingaw, suroy-suroy, trilang sa Viajerong Choy. Woo! Happy New Year everyone! Peace out!